Ngani zakwethu anginibingelele nginamukele namhlanje ekhazini lami. Mina-ke lami igama ngumxolisi Mfana kaDlomo. Mangabe uyaqala ukuphela leli khazi ngicela ungenze isiqiniso ngokuthi ucofe lapha usubscribe. Useqophe umlando-ke uGatsheni igagu lasophongolo ngokushaya i-platinum disc okuyinto eyagcina mhlambe-ke angithi 15 years back lapha kumaskandi ishawa-ke obaba uShwi noMtekala. uGatsheni-ke useyibuyisile-ke le award ebingasagadiwe okanye angithi ebingasabhekiwe-ke kakhulu. Uhlelo-ke lokuwina le award angilazi kahle ngokuphelele, kodwa-ke uGatsheni uvezile ukuthi into emenze ukuthi anqobe i-support yenu mabhinca, i-support yenu bathandi bomculo kamaskandi, njengoba-ke edayise umculo wakhe okungaphezu kwa-20,000 ngokohlelo-ke lama-digital stores. Ucelile-ke futhi ukuthi niqhubeke noku-streama noku-downloada umculo wawo wonke umuntu ocula umaskandi. Mina-ke sengiphetha ngingathi halala Gatsheni igagu lasophongolo, umele umculo kamaskandi, umele uZulu, umele nophongolo lulodwa. Bese nginxenxa wena-ke mlandeli noma ngithi mthandi kamaskandi ukuthi qhubeke njalo ngokustreama nokusupport iqhawe lakho. Ungagcini ngokukhuluma kuphela laphana ku-Facebook ngo-free mode, kodwa qhubeka phela uthenga umculo wakhe uphinde futhi ulalele nalaphana ko-YouTube nako-Spotify. Ngana kwethu asiphinde sidibane kodaba olulandelayo. Ngiyabonga.